Ungasungulari. Uma Kristo wakutiyisa. Yimisa notebook tamwe. Yimisa notebook. Ante the phone. Yimisa notebook. The notebook. Now I'm command notebook. Okay. Now I'm command notebook. Now I eat. Na kliniki yin'wana leyi rhangelaka le xibedhlele loko u ri hava xibukwana va ri tlhela a ku sunguleni ka ku va swi tikanyana ni nga va tlherisi va mara swi vona ku na bukwana vavabyi va ku hi nge n'wi pfuna ri ha xibukwana va n'wi pfuna loko mi ri ha xibukwana leyi xibedhlele haleluya sina hi na va hi ta hamba ku loko nga ha na notebook ama na dyambyini a hi swona hi ta nyika xitulu ku tshama kwalaya ku nghena lava nga khoma swo tsalela ka swona hikuva va serious kombela vakreste va serious ne swa twala i malekete mi tshama ko tshama mhaka ku zivisela un'wana a swi nga tinotebook kala ku chumayela miyimini mi nga kuzehi muna ku ri notebook ya n'wina futhi wa ku bindza va dyisa hi masiporo i mali a ri kona hi wambirhi a khomi notebook i mali a ri ku tsala tsaleni i voko rero kombela hi va serious nazalwana amen swa twisiseka ne a hi teni na swo tsalela loko hi ta kerekeni u ta eka na bibele u teka na yini na swo tsalela a hi tshikeni swo hlaya tibibele a tifonini hikuva mi hlaya bibele fonini a ni vurile a mi hlaya bibele fonini loko u pfula bibele u hlaya switetasi swa vanhu u ku u hlaya bibele hlayela hlaya vhesi ku u ta posta status u hlaya bibele sweswo you must have a manual bible a va tekela bibele ya mina leyi a ni ka movha haleluya amen haleluya amen namuntlha phela a ni nyana mike se fane ni chumayela swinene ku huma vhangeli hinkwabyo haleluya amen la ta vulavula kuntsongo hi nkoka wa gospel haleluya gospel swi vula okay ni nge se vulavula hi nkoka wa gospel namuntlha hi ta va na bible study 5 o'clock bible study ya namuntlha ku ta va ku ri mhaka ya questions and answers va kona vanhu lava nga na question leswi va kona na namuntlha ni ringeta hi ta va hi na questions and answers haleluya so hinkwenu n'wina mi nga na swivutiso rhumelani ka WhatsApp na mfundhisi va na yo bibele hi leyi
My God. Se una me man me a primeira hava pipe. Ena no wana yinwe inside the pipe. Ena ga. Você chama pipe, não como pipe. Start pipe. O que fale, na o que ma fone wena, na pipe. Você quando a conta pula presidente. Isso só por nessa pipe a fone. And can end the experiment in one. Wala viki. Ne delita de pipe, le tata mina le tata fone. What? Sente instaura food. Lata bona por isso ninga mata. Está se subuya lá. Aso abui. Monsieur, ano enda experiment. Aso abui. Sina pas utilité ni quoi. Nati buku le dar se vile là. Babaji. Ata abui. Manual is the best. Very bad. Man selina na kuni moni ya. You are welcome. Hallelujah. Amen. God bless you. Hallelujah. Let our love like him walk what gospel. Amen. I find Luke chapter 10 from verse 17 to 20. Aba isayeli changa ngizezela ishilo ngatachumayela ishilo. Luke chapter 10 verse 17 to 20. Yesu yimomuzi more fire. Fire. More fire, Fire. So there's good more fire, Fire. Okay, say it then. Labanhlanu amakume namakume mambiri 70. Okay. Bathlela hi ku tsaka va ku hosi na wona madimoni ma hingisa hi vito ra wena. Yena a ku ka vona a ndzi vona Satan a wa hi le tilweni tanihi rihati. Okay. Hallelujah. Yeah, do this. Lava 70 Bibele yiri vavuya hi ku tsaka. Amen. A va tsakela yini? U na mona madimoni ma yingisa. Mazito ne? Hiko a va rhumile ku famba mi ya chumayela evangeli mi nghena muti na ximutana. Yiri loko va vuya va tsaki ngopfu. Va tsakela ku yini? Na hina hi ri ku dlimbeteni vanhu. Va kha va wetetetela. Mi swi twisisile? Amen. Yiri lava 70 va vuya va tsaki ngopfu. Hey, namuntlha a ni ri ku axareni. A ni hinkwavo va ku khongelela van'wana va ti axara kwalaya. Ma swi vona ne? Van'wana va kha va vutisela madimoni ku hi wena mani? U lava yini laha? U nghenerile laha? Hambi swi nga nkoka ku nghenerile. Hallelujah. Yiri va tsaka swinene. Na vamhani makamu va tsaka swinene. Vamhani makamu va tsaka swinene. Hallelujah. Va ku namuntlha ya ku dunisiwile a ku nandziha. Hallelujah. A ni va khomile. Ka byela munhu va chumayela hi kerekeni. Hallelujah. Mara nga siki kereke. Ya a va chumayela hi mina. Na va makamu va ku ya namuntlha a ku nandziha a ni yi ba xibodo. Ni kuma un'wana na un'wana a ri ku cineni. Na apostoli va ku vela va ku ya namuntlha rito a ni ri veka. Hallelujah. Ni kuma un'wana na un'wana a yime yini hi milenge. A ri ni swi vuyisa ka level ya n'wina na level ya mina. Loko ho vulavula hi lava ya ku ri a va tsaka hi ku a va hlongoli madimoni. Hi ta va hi nga vulavulangi hi wena. Ku ri ku hi lava ku vulavula hi mani? Hi wena. Vula hi mina. Hi mina. Hallelujah. Hi mina mani? Mina. Ku namuntlha a ni va khomile hi ti-prayer point. Hallelujah. Ni ti teka. A ni va khomi kahle. A hi swona. Hallelujah. The joy
of the gospel. What is the joy of the gospel? Amen. Yesu Christ, ori loko muna mahatsa muku madimoni mamilisi mahatsa muku hihlongole madimoni hi vito ra wena yiri ni vona Satan anga dzakangi ashika akarihile swinene. Hello. Ni vona Satan anga dzakangi THEIOS akutele timovha ka ku ri weekend ya ti 7 na ti 8 aswona akunandiha na worshiping team a swi sasekile, but Yesu Christ akuyini ni vona Satan anga endlangini anga tsakani baku lexiya hi ku xi tikereke xi kumi na ntirho. Yesu Christ u ri yini ni vona Satan anga tsakangi hi ku n'wina mi kumini ntirho. Satan anga tsakangi hi ku anga ha swi koti ku rhumela valori va yena va ta va ta mi tlimbatlimba n'wina, a swi n'wi tsakisangi. Haleluya. Ku ka n'wina va ha swi koti ku nghena a swi va tsakisangi nakan'we, mara n'wina you are rejoicing. Xibuva xintshwa xa vurela Jesu cina vusiku ra nahlikani. When you are still rejoicing, the devil is not rejoicing. Hello. Amen. Hello. Amen. When you are rejoicing, the devil is not rejoicing. Let me tell you something. There is rejoicing on the wrong thing. When you rejoice because God has blessed you, you are rejoicing on the wrong thing. When you rejoice because you have received something, when you rejoice because you have preached so well, you are rejoicing on the wrong area. Hallelujah. You were not supposed to rejoice. Let me tell you something. After you have cast demons, after you have chased demons, you were supposed to go back to prayer. Hallelujah. And pray. And pray. Because when you rejoice, the devil is not rejoicing. Hallelujah. Let me tell you something. An example that was given during the prayer points. The Bible says, while the church is rejoicing that we have received the Holy Spirit, hallelujah, the Bible says Herod captured James. And he killed him. Hallelujah. Because the church was still asleep. They continued to rejoice. They didn't see anything wrong. Hallelujah. But it was on the second time when Peter was captured. The church wake up and they start praying. Hallelujah. Church, wake up. You are not here because of the blessings. You are not here only to receive deliverance. You are here because of the gospel. Hallelujah. You are here because of the gospel. And because it is the gospel, every good news will be challenged by the devil. Hallelujah. Somebody was telling me last week that I heard that you were hosting Prophet Muzira. She said, I love Prophet Muzira so much. He gave me a prophecy that I will receive a car in January. So I pray. Even now I'm still praying. I didn't receive the car. I'm still typing. Hallelujah. Hallelujah. It is good to pray if you have received the prophecy. So I ask her, are you living a holy life? Are you living a holy life? Say, hi, what now for the zero? Hallelujah. How can a prophecy be fulfilled while you are not living for God?
I asked her again, are you tithing? He said, Pastor, I cannot tithe because I don't have money. So I stopped there. So I said, you see, that's why it is not happening. Hallelujah. It is not happening. How will God bless you with material things when you fail to give God what you have? Just like I have received a prophecy. They say, I will get a husband. I will get a job. And you continue to live in sin. It will not happen. Devil is not stupid. I said the devil is not stupid. When you receive a prophecy or a declaration, the devil is listening to you. The devil is listening. You know, the devil was there in Eden. When God tell Adam and Eve that go and be fruitful and fill the earth. Hallelujah. He was there. You know what the devil did? He made Cain to be jealous of his young brother. And when he was jealous of his young brother, he killed his younger brother. When you kill, you become a murderer. Yeah. And when you are a murderer, you cannot stay in the presence of God. Hallelujah. So the devil destroyed that seed. Because he heard that Adam and Eve must fill the earth. So he killed Cain. He killed Abel. When you are still rejoicing. The disciples of Jesus, they were so happy that even demons, they are listening to us. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Somebody was giving me a testimony. I wonder why this person gave me such a good testimony and is not in church for the whole week. Hallelujah. But it was a good testimony. This person said, Apostle, I was sick. When I was sick, then I met you in the garage. You did not see me. But a voice came to me. Say, look to your spiritual father. When I look at you, you were shining. There was fire all over your head. And the word came to me that you are healed. Hallelujah. Let me tell you, when the anointing of God is in you, there is fire that is covering you. There is glory of God that is shining upon you. So don't rejoice too much. Oh. Hallelujah. Amen. Because the devil is listening. Read that verse again. Are you reading? Bonani, Zaminika. Labantlalo amakume namakume mambiri bahlala ekutsaka baku hosi na wana madimoni ma ingisa ivito ra wena yena avuka vona a ndzi vona satana wa hi le tilweni tanihi rihati vonani ndza mi nyika matimba ya ku kandza tinyoka ni swipame le henhla ka. Okay, hallelujah. Even if the devil is angry, but you have got what? Power. Tell your neighbor that I've got power to walk on top of snakes and scorpions. So I'm not afraid.
as long as you know you are right standing in the Lord. Hallelujah. Don't receive a blessing and you forget you are right stand with God. The Bible says, many are the afflictions of the righteous man, but the Lord delivers him from them all. What does the Bible say? It is saying, even if you are afflicted, even if you are blessed, even if you are tormented, remain righteous. Because it is by your right standing with God that God will work for you. You cannot walk on top of snakes and walk on top of scorpions without the presence of God. Amen. Hallelujah. I got 7 distinctions. The devil is listening. It does not mean next day you will get 7 distinctions. He will make sure that you stay away from the way. Hallelujah. Amen. How many have come here on January and received 100 rand, 100 rand, 100 rand? Some they receive 400. Huh? Can you raise your hand if you would? Just stand. Stand. You are one of them. I remember you. Eh? You were 3. How many were you? 5. Where are the other 2? Hallelujah. Hallelujah. Are you getting those distinctions? What is happening? How many distinctions did you get in June? Not the part I can say that without you. When I'm committing that June. I don't like promoting as a distinction. Other thing I last year. Other 3. Say 2. Hallelujah. I'm just showing you when you receive a blessing and you stay on the stage of rejoicing, it is likely that the devil will come. Come, my sister. Hallelujah. And make sure that you don't study. Hallelujah. When you want to study, you slumber. Hallelujah. When you want to go to church, the devil will tell you that, don't you know that it's time for studying? And people go to church, you remain at home, and when you remain at home, you are not studying. It works like that. Hallelujah. Because the devil has seen you. Oh, she got 100 rand because of the distinction. This year I will make sure that you don't get it. Remember, you are a child of God. The power of God works in you when you are connected with Him. There is no breakthrough that you will receive in your life without God. There is no prosperity that you will receive in your life without God. Are you hearing what I'm saying? You have given your life to Christ. I hope you understand this. Because in the world,
ungateki ku vonakala loku nga na kona u ku hundula nyama a swi nge ku tirheni wena u ntwile ni ri yini wena swi nge ku tirheni lavaya swa va tirhela wa swi tonela va jola 24/7 loko va tsala exam va pasa 24/7 mara wena swi nge ku tirheni hi ku wena un'wana wa Xikwembu ende Satan hikuva wena u ri n'wana wa Xikwembu u lwa na wena u nga pfuki u nyiki Satan chance evuton'wini bya wena to destroy you. I was telling somebody that swilo swa Xikwembu u nga gandi ivi loko u heta ku ganda u suka u ya tshama ku ta humelela yini ka wena mara manitwa mhani makambe mi yo tshama mahlweni. Hallelujah. Hallelujah. Mi ganda munhu mi tlhontlha munhu endla hinkwaswo ivi mi suka mi ya ku a tshami ku hala ndhaka n'wini u ta ndla yini xihahati lexi a nga ta xi tisa bojeki mi nga wa mi pfimbile hi nga gandi Satani hi tlhela hi suka hi ya tshama wa ta loko zo u kandziya laha u gandile mi twile ni ri yini u gandile siku leri u ngete ni nyiketa vutomi bya mina ka Kreste ni ri yini u gandile famba u nga kongeli tlela 24/7 u dya 7 days a week u nga hlayi na Bibele xi ta ku tirha Satani mi twile ho chava ku vanhu loyi va ta ku tirha mi twile loko a tshama hi va vona vanhu mara va ta ku tirha loko u ganda u tlhela u tshama hansi. That's why Yesu Kreste a va byela ku ri mi nga tsaki hi ku mi to vona madimoni swi tiveni ku Satani u ta ku fana na rihati as long as a swi twile ku na xin'wana hala rikaka xi ngo in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, fire, 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 fire. He's coming. Hallelujah. He will send his agent. Oh, Manitwa. He will send his agent. Tell my sister. Hallelujah. And look, she sent the agent there. Hallelujah. He will send his agent. Mashuto nem. Sukaka ke uti bili se simboni oya ka shop right. Tio. Sisi adikomena nomboro. Hallelujah. Loko vana kutosa vona kesh ingaku va ku tsakisanya na na moyo lowu kwetsini. Masisale se u teka nomboro u va nyika. Satan xi swi twile ku ri you have received a prophecy that you will get a husband. So she sent, the devil sent what? He sent his agent, a husband, in looking. Hallelujah. Even after that, I saw him deliver one man. Hallelujah. So go libera the rest. Got the rest willing. Findi. Hallelujah. Look, Findi. Se ku fika nkarhi wa mukateko ya wena moya wa Xikwembu lavalava I nkarhi wa mbhoni wo ku receive u kwihi leave the rest. The devil listen to whatever things is coming to you, and he makes sure difficult thing ya Herod ale tiri yikwi hosi ya Bayuda hiku hivoni yini nyeleti. Hallelujah. Loko wena u tswariwa kuna nyeleti leyi nga vekiwa ehenhla ka wena ya ku humelela ka wena. That's why loko madimoni mi va vutisa ku u ngheni njhani ka loyi va n'wi ngheni njhani ku tswariwa hiku hivoni nyeleti. We have seen a star on top of this one. It means she will achieve more. So we want to make sure that this star must not happen. Hallelujah. Amen. We make sure that the star must not happen. Hallelujah. That's why if you are a singer,
My sister, and you don't pray. You are in trouble. Hallelujah. You are in trouble because you are competing with the devil. Mara maswona man marneke xin'wana xi n'wi susa kwala kaya ka byalwini ivi xi sala xi nghena masweswi mi nga endla ku xi tshama kahle mi ta posta na le ka Facebook mi ku sikwani wa jola hala ka n'wamakele mi nga swi vonangi lo swi vona hi ku mi la ku xi nga tshamiseki. Hallelujah. Man twanyana mara. Hallelujah. If you are a worshiper, you are competing with the devil. The devil will make sure that you don't achieve anything. He has seen the star in you. Hallelujah. Hallelujah. And let's go. Look, Jesus Christ, Anika, but don't you so about 70? Matimba, Satan, hallelujah. Every she talk, hey, you sukina, I love that. Halawa, Kabubulukiwa. So she can find any. Look, she got you for another habit. I see me coming when I'm married Martin Baby. Hallelujah. I see me coming when I'm Abili. Hallelujah. No, hallelujah. Loko swi ku tsandza ku endla sweswo u nga tleli u dyile ku tlhela u kha u kwatala. Mi twile? Loko loko swi ku tsandza ku pfuka. Hallelujah. Mi twile? N'wina vambirhi yima 1 2 wena na wena n'wina va makhelwani va kereke sukani mi yima na wena yima na wena yima na n'wina makhelwani va kereke swi va ku mani kholi na mhani cawu ke yimani i mani wun'wana makhelwani va kereke kwa i mani wa makhelwani va kereke kwa na mhani jemina yimani he mansarfini amile ku tanani mansarfini man pasang imam man lava hallelujah mon va l'ouvrir c'est ce soir maintenant kabile hallelujah c'est là kabile hallelujah man lava basuka ku le asamenka aso metana man ka mo ndikoshi 1 masho shinyamisa June mara batava na mani bari 1 mara loyi i makhelwana movha wu hindza hi kwalaya nga va ta timixo kwalaya a hi swona mi tlhe mu wu twa ku movha wa mfundhisi wa hundza haleluya yima minisele haleluya u tshama ku kambe le makumu le galaza le mara loko hi tshama mani loko hi ri na morning devotion u ta va ri kona bo jeki mi tshama ku kambe Makumad number 1 stand xa galaza le mara n'wina mikwako hileswaku hambi movha suka hi 1 minute to 5 mo fika mi fika hallelujah hallelujah pull up your socks amen hallelujah don't rejoice too much that God is protecting me. You need to work hard. Hallelujah. Hallelujah. I think I look at I should really money. Masitwa. Why? I look at the school to food. I would tell I should really. Look what tell I got Jan, we would try for talk with the Fuga Congela. Big John, this who Congela. Lo Hidwa Kanayena, Agatsakangi. Amen. Hallelujah. Mara tasuka lava vele kule lavaya swo tika ngopfu swa vona ku tlula swa n'wina va pfuka va ta kerekeni ku na mitlele
So tika ngopfu swa mfundisi, so much thing. Hallelujah. Amen. Ngingapfuleli Satan angena. Hallelujah. Lelini? Ngingapfuleli Satan angena. Uta kufana na rihati. Loko ata, I was telling somebody, when you open the door and the devil enters in, aga ku destroy swana mthantsela ba magama. Masitwa le. Loko ku next day I'm talking about president, ne. She destroy progress. Yeah, in 10 years. Ha, so mina sifambi. Hey, so mina yini uyopfuna singena. Hallelujah. Ulopfuna kungena mali. That's why utabana vuvabyi hi khongela hi titsona swi nga suki hi wena swi nga pfula nyawa. Hallelujah. Hi ringeta ku vitana vaprofeti Muzira vo suka Zimbabwe ku va ku tlhandleka mavoko a swi holi hi ku pfuli wena loko u nge se fika nkarhi luwa wu nga vekiwa swi nge fambi. Don't open the door. I think we live in 12 now. Since we live in 12. Hallelujah. Mintwa kate. Ande kuraseni. Ande hamai kamu. Don't open a door. When you receive the blessing of God, Father. Hallelujah. Futhi loko wo ku shortlista va ku interview ngoni. Hallelujah. Sika ku tshama u wesa nkarhi u jikajika u ya hala u he bari yini va thupili principle he bari yini. Hallelujah. Bona ba ku mfundiseni minduku imande ni kombela hi ya ntshaveni. Hallelujah. Unga wesi mina nge vutisi ku hi ya ntshaveni mhaka yini u ya ntshaveni u ya tleni u ya khongela. So when I western nkarhi wa this dress, hey, don't funnel. Hey, this jacket. Hey, makeup play one. Ababoni makeup. They see your spiritual part. Your spiritual part is the one that makes you to have a breakthrough. But if your spiritual part is low, no breakthrough. Amen. Amen. We are human beings. We are living in the flesh, but we are not flesh and blood. Our life is 99% spiritually. Whatever you are doing in the physical realm, it affects your spiritual realm. And your spiritual realm is the one that must give you a breakthrough. Don't destroy your spiritual part by the mere things that you see. I wish you had a wonderful platform. Amen. Hallelujah. What I can. What's that? Usuka uya university ibu uhlangana na dokotela so ulapha xulela manje nami so uhlangana na dokotela loko ubuya madami xitodlayo wa mina wena so solo loko ni yo tikhoma nyana lembe rin'we nawe wa bodi hallelujah uhlishisa hi va Mavis kwala na vatsiwana loko huma uya hala ko Eastern Cape uya hlangana na mabossman yes kasi vutomi byi ndlela leyi so ulaka sukela luya a nga ha ri kahle manjeni komnyana mani
You have received God's blessings. Don't open the door for the devil to destroy it. Hallelujah. Hallelujah. What the Bible says, the thief does not only come, it comes to destroy and to do what? To kill. To kill and to destroy. The devil comes to you to kill and destroy. That's why, when I want a chance, hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Laba babula lokano bamutsha. Kumbishani antabani kahlangana na yena luya on hembela. Phela bangwana lo hembeli wala ngasamana. Santsana kwa hembeli batho ba mteke. Bangwana ba hembeli ba kuntamteke. Na swi intamteke. Intamteke. Hallelujah. Hallelujah. Sorry, Mama. Hallelujah. Mara masutishisa zamani wemsama kuna yena mfane mkasamna yena. Kuyo ba mistake mo hlakana na yona. Hey, what's happening? Utina utisaka tumbali hili. Kumara matake ni sheshi wanu bana kateka. Shikushaya ishabela shitimela. Shikushtimela shako. Hallelujah. Hallelujah. Namhlanje kwekhaya kuyamfongeleni na bodjeki na mfundo lokwefika lelifukeni wa mashini ta xiko xiyimile xiramile loko mpela swa vava mara loko swilo swa wena va ta ku pfuxa hi 4 va ku fuma se ri xile va ku pfuxa hi 4 va nga ku voni la kaya la u ya yima xiran'wile leswaku titimerisa xona. Hallelujah. Ina swa antswa xi hi ba hi tikhaya ta kukhongeleni u xi ku bini u yimele ku rixa u xo julujulu loko na loko vanhu vo fika va vhiya kwala va ta ku xi vhiyiwu kwihi mfana u te huma ri xile va nga ta ku vona. A ni nga teki ka tona mara a nga ta vulavula hi nkoka wa gospel. Hallelujah. Nkoka wa gospel hi ta katela. Hallelujah. A hi ku ta hi ta hlongola madimoni swi helela kona. Hi hlayele ntirho wa Xikwembu ka Revelation chapter 20 ni hi hlayela verse 12. Ho dyondzisa namuntlha hambi mo kwata le dyondzisa mayelanyana mufundhisi wa vula swona funa tindlela ni yi twapela Bibele ya wena ina Bibele ti pfula Revelation chapter 20 verse 12 hi hlayeleni hambi mi hlaya xilungu hambi mi hlaya xixakana. Ndzi vona vafi lavakulu ni lavatsongo. Ni vona vafi lavakulukumba na lavatsongo. Leswi vula ku lavakulukumba va fa ne na lavatsongo va fa. I ntiyiso? Yes. Kumbexana lavatsongo va fa. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kumbexana lavatsongo va fa ku fa lavakulukumba swona.
You still have got many years. Abafila abantsongo. Hlaya. Bayimile mahlweni ka xiluvelo. Bayimile mahlweni. Hey makwenu, wona ku byela ku siku rin'wana ku ta yima mahlweni ka xiluvelo. Mintwini. Hallelujah. Okay, loko bayimi mahlweni ka xiluvelo, a va vutisa ku hlokoli madimoni mangani. A hi tweni. Kutani tibuku ti avanyisiwa. Ku avanyisiwa ni buku yin'wana yi nga buku ya vutomi. Kutani vafi va avanyisiwa hi leswi tsariweke etibukwini ku ri hi mintirho ya vona. Ku ri hi mintirho ya vona leyi nga tsariwa atibukwini. Mitwa n'wana. Hallelujah. Hallelujah. Vafi lavatsongo na lava njhani na lavakulu hinkwavo va yima kwihi amahlweni ka xiluvelo. Loko va yima mahlweni ka xiluvelo ku pfuriwa tibuku. Va ku Maria Makuvele va ta ku Makuvele a na va ha swi tivi wa ka vavasi. Hallelujah. Va ku Maria Makuvele se va languta ku tsariwe yini. Amen. Hallelujah. A mi nge fiki mi avanyisiwa va ku hayi mina ni ri kata mfundhisi mina. Hallelujah. Ku ya avanyisiwa hi leswi nga tsariwa ebukwini ya vutomi ku ri wena loko u ri nyameni a wu hanya njhani. Hallelujah. That's why Jesus Christ a ku ri mi nga tsaki hi ku madimoni va mi twa. Hallelujah. Mi nga tsaki hi ku hina hi le ku katekeni hi le ku chumayeleni. Tsaka hi ku vito ra wena ri tsariwe kwihi ebukwini ya vutomi. Nkoka wa gospel i ku vito ra wena ri tsariwa ebukwini ya vutomi. U ni twa kahle magoza? Smile nyana pelo muni. Hallelujah. Hallelujah. Mali ka vanselina oro ki vulela ka Setswana. Hinkwavo. Okay. Hallelujah. Kuri munhu u ta avanyisiwa hi leswi nga tsariwa kwihi ebukwini ya vutomi. Hayi ku hayi ni yimbelele ti-worshiping song ta 5 vanhu va yima va rila va yimbelela va rila hayi. Hallelujah. Swi kahle leswiya. Hallelujah. That's why loko u kha u swi endla leswiya yini hi ta kuma yini tiharhi ta swona. Mara mhaka ya nkoka eka swilo hinkwaswo i ku vito ra wena ri tsariwile ebukwini ya vutomi na hayi ebukwini ya THEIOS ni. Buku ya THEIOS yi nge hile. That's why loko hi ri hava hi tsaletela loyi member ya hina loyi member ya hina hayi tsala. Hallelujah. Hallelujah. Hi ku a yi nge vutisiwi yona leyi ku ta vutisiwa ku ri wena u nga regina Machete vito ra wena ri kona bukwini na. Swi ko phara nyiko novela. Hallelujah. Basi mun'wana rhandza ku ngopfu a ri yimbela hi kulukumba wun'wana loko hlangana yena hi ku u wile masiku lawa i tsala ku n'wi tsundzuxa rona a yimbela ku xana makwerhu vito ra wena ri tsariwile ebukwini na ya vutomi. Hallelujah. After you have received so many blessings, is your name written in the book of life? Ask your neighbor. Say, neighbor. Makelwani. Vito ra wena ri tsariwile na. Ra kwa tiveka leta duru na. Va u tiva kwa godimo na. Hi zula va ta ku yini va ku yaza le. Va ku yaza. Hallelujah. Va ku tiva na. Loko wo thi sweswiwani u ya nghena kona. Mhaka yo ta kerekeni hi ta tata nomboro. I ku ta kerekeni hi ta endla yini? Hi tlhotlhotela. Hallelujah. Hallelujah. Hi endla yini? Ho tlhotlhotela. That's why loko a hi ti 7 days a week la vikini hi ta khongela hi ta hi sota ntsena hi ku hi sota luya. Hallelujah. Ho ringeta ku hi hlohlotelana ku ri loko ku ri hambi swi koti ku khongela 1 hour mi ri n'wexe ma swi vona ne se loko mi hlangana na van'wana
mikhongela. Mina sibona kumasikolo. So lapho iMonday, mina fika mkhongela 1 hour. So na Tuesday, na Wednesday, na mafisa lento. Mina misungula iviki kahle. Umzali wami kanjani? Khongela 2 minutes. 3 minutes, 10. Hallelujah. Amen. Some Christians, she figure out she have no heli. I should not be. You go have no khongela and samuri. You go khongela 2 minutes. Okay, Zion. Matthew 7, verse 20 and 22. Amen. Karele na chumai. Jela makhelwane. Ukarele mfundisi bengiyitseli message. Ikwalaho nsinge mi ta va tiva hi mihandzu ya vona. A hinkwavo va nge ka mina hosi lava nga ta nghena ekufumeni ka matilo. Kambe a hinkwavo lava ngo yini? Hosi. Lava nga ta nghena kwihi? Se we u vulerisiwa hi loko un'wana a kuta kerekeni a khajola. Mara Bibele kha yi vula ku a hinkwavo. Loko un'wana a endla swo huma tileni wa swi tiva ku na yehi yena Bibele yi vula ku a hinkwavo ku hosi. Hayisona u nga ha zo hlamala. Xin'wanimani ni n'wi voni ka gipsy a ri ku nweni. Hayi u nga zo hlamala. Swi tivi hi lava va ngo hosi lava. Va pfa va ya xiseveseveni va fika va kuma swidampani swinharhu mune ntlhanu. A swona lavawani va pfa va ba tiphulu timbirhi tinharhu. A hinkwavo lava ngo hosi hi ku ku na lava vo pfa va ba tiphulu ku va ta va kahle. Hallelujah. Hallelujah. That's why you need to be careful. Loko munhu a fika a yimbelela ka worshiping team a rila. Sorry man. Hallelujah. Ngaku moya wu yo chika ngopfu. Kasi wa ku dyi swimbirhi swinharhu. Nga swi twisisi ku lavan'wani wu ngo chika va rilisiwa yini. Se ivi u ta ya teka swimbirhi swinharhu ku na yena ta endla yini? A ta rila se a rila ku moya wu chiki ngopfu. That's why Bibele yi ku a hinkwavo vo ngo hosi. Na vafundhisi lava chumayelaka a hinkwavo. Hlayani ya mahlweni. Lava nga ta nghena ekufumeni ka matilo. Kambe ku ta nghena la endlaka ku rhandza ka tata wa mina la nge matilweni. Enkarhini wolowo van'wanyani va ta ku ka mina hosi. Van'wanyani. Hayi van'wanyani. Hayi so. Hlayani kahle. Enkarhini wolowo van'wanyani va ta ku ka mina hosi. Xana a hi dyondzisanga hi vito ra wena ke? Hlayani xilungu verse 22. Hlayani xilungu. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied? In thy name, and in thy name have cast out devils. Hi vito ra Yesu va njhini? Va profeterile, va dyondzisile. Hallelujah. Mi swi twile? Hi vito ra Yesu Kreste va endlile, va hlongole madimoni. Ayiswona. And in thy name we have done wonderful works. So mintirho leyi endlaku laha a hi yona yi endlaku leswaku vito ra hina ri va ri tsakuka etilweni. It's not how you preach that will make you to go to heaven. Na president va tikiwa va kha va dyondzisa loko va heta va ba tiphulu tinharhu. Va dyondzisa mara u ta va kuma loko va jika va kha va va dyondzisa ka vanhu masiku lama vanhu va karhile na tibibele leti
na Bible commentary futhi Bibele van'wana va yi tlhantlha na n'wina nga na moya mi nga ha yi twisisi mara a hi swona leswi nga ta endla ku munhu a ya ntirhweni a ya tirhweni halleluya naswa Bibele laha ka vhesi leyi le henhla yi ku ri mi ta va tiva hi mintirho ya vona halleluya ku lavawani hi vona lava va nge hosi va nga ta ka va nga yi kona mi ni twile va mhani halleluya a ze swi lavo mi vilela ku swimanimani ke halleluya ku na munhu a ya ku laha mukhuva wa yena hi 12 navusiku a ze swi lavo mi ti pandisa nhloko halleluya mo swi tekisa sweswiya swi tekisaka swona mara mi swi teka ku Bibele yi te a hinkwavo bongo hosi na loyi swi vula ku hi un'wana wa vona loko mi ri kusuhana yena mo n'wi tsundzuxa makwenu leswi nga ku swi endleni a swi nge ku nghenisi tiveni halleluya va twisiseka a no va tshemba wena mo chomi leswi nga swi endlaka a swi nge ku nghenisi tiveni mina ku ta lavaya ni byela chomi ya wena va twa Kudzeni sweswi swi endlaka swi nge ku nghenisi tiveni na ku ta makhelo wa wena loyi na ku ta chomi ya wena ku ta ku tixikateni ku byeli kahle na n'wina va ku byeli ku maseveni mo maseve leswi mi swi endlaka swi nge mi nghenisi tilweni ku na tilo maseve mu byeleni maseve ku na tilo a swi heleli la halleluya a swi heleli kona la a swi heleli la ku fire a swi heleli kona ku na tilo halleluya a church is not a social club you are not interpreting hallelujah it's not a social club where people gather for social gathering ku pulana titsakisa ntsena a hi ti ta susa xivundza kerekeni hallelujah aya mando zile kato jana mandra zete hallelujah leswa mi twa mhani lava swi va vava va ku yimbelelani bazi va ku a ku timuwi leswiya hi yimbelele hikuva swi vona ku ingaku mi yo lahleka so hikuva a mi swi tivi ku mi ta endla yini swi lava ku swi tiva ku mi ta endla yini why did I come to church hallelujah why did I come to church and where am I going loko swi twa leswaku a ze cinca vutomi bya wena swi kahle ngopfu ku hayi mfundhisi ni kombela mi ni excuse for these 6 years hambi u ta vuya wa hanya we a hi swi tivi u ta vuya wa hanya hanyelani xikwembu halleluya hanyelani xikwembu munhu n'wi tsundzuxa makhelwani ku ri ku na tilo ku na xikwembu lexi hanyaka ku na tihelo halleluya swi kona sweswo it's not a joke loko u khoma swa xikwembu swi khomi u khomisisa a hi ta nkerekeni ku ri hi ta ku I am blessed I drive AMG I drive Mercedes Benz I drive Lamborghini leswiya hi swa laha swi nga hantswa u fa u nga drivangi na Toyota Tez halleluya mara loko u fa vutomi bya wena loko byi ya tilweni swi na nkoka halleluya nkarhi wun'wani loko wo hanya swi ku fambela kahle wo twa nga ku na tilo a ri kona a tilweni hinkwato khalabya n'wana ka hundza misaveni a hemba ngopfu a hemba ngopfu a ku ya tilo a ri kona tilo ri kwala loko a ha ri kona hi ta n'wi vutisa a ku wo fawulanga a ku mi nangi yindlu liya ka ziga leya ya ku akiwa na yi komba yi ri yikulukumba ngopfu a ku nangi yona ntayile ya tshama kwenu u kona sweswi kwalaya u kona va nga mixisi va ku matini va nga mixisi va ku ati hemba wo hemba u gengele ya wa xikhava leya
tshama ku na yona ku hala musa garaji kambe ku hatihele ta tshama kwenu ta ntsumbu nga suki n'wanulukwa timbali xibajani xo tshuka ku ri ku mhanu ya avurile mani naswona bibele yi ku ri swi nga hantswa u luza hinkwaswo swa misava kambe loko moya wa wena wu hanya swi na nkoka manitwane swi nga hantswa u endla yini u luza hinkwaswo swa misava mara loko vutomi bya wena loko u hundza laha u ya nghena ntirhweni swi na nkoka swi pfuna yini ku u ya nghena atiheleni na vana va ntlhanu u ya nghena tiheleni na swiganga swa 6 swi ta pfuna yini swi ta ku pfuna yini mara how will it profit you if you gain the whole world and you lose your soul? What will you profit? Swi ta ku profita yini? Hallelujah. Yes, famba ani van'wana va na tinyoka. Famba yi lava nyoka u tshama na yona. Swi ta ku pfuna yini? Yi ku hlambela mali vusiku na nhlekani. Mara loko wena u fa u ya tiheleni. What will you gain? Swi ta ku pfuna yini? Hallelujah. A swi nge ku pfuni nchumu. Hanyela xikwembu. Hallelujah. Ni yini? Hanyela xikwembu. Loko hi tile hale hi ta hlohlotelana hi tele ku hlohlotelana. Hallelujah. Loko u vona makwerhu un'wana u nga n'wi voni sweswi u vona ku un'wana u nga n'wi voni n'wi foneli ku makwerhu swi lo yini a hi khomeleleni a ze swi lava mfundhisi ku va fona ku hey mi le kwihi va nga ta ze va vula mfundhisi a hi rivele ku pfuna xiseveseve wena va foneli swimanimani a ni ku vona nkerekeni namuntlha ku humelelini hi tele ku hlohlotelana. Hallelujah. To encourage one another so that mhaka ya nkoka loko hi fika etilweni loko va huwelela vito ra mina va ku Sipho Morris Makhuvele ni ku present. Amen. Loko va teka buku va pfula leyi nga buku ya vutomi va languta mpimo va vuya va va amukela hari ya wena. Well done my child. Zuko para na. Zuko fesese. Swi twisiseka kahle va mhani. A mina ni ngeti ku va na jaha. Hallelujah. Dyambu ri kona. A ni na nkarhi lowu a hi dlaya va hi xirhami kwala. Ku titimela ngopfu. A yimeni ta hi ya kona.